diri ayat maknanya wallahu a'lam bihaqiqatul murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis. Tabarrukan bi doa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa. Ada serena. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadratil kiram wal muhtaram, para kesepuhan, pangausan ibu-ibu rutinan tiap dinten Sabtu di Kampung Legok Nyenang atanapi LG anu kupribados dihormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kesadang ini nyanggakeun salam silaturahmi di pribados mangrupi salah sauyos penduduk baru di ieu kampung. Mudah-mudahan pribados dina enggoning rumah tangga sareng pun istri sing dipaparinan ka